Cummings yn paratoi i gymryd y gornel. Yn y 10 munud agoriadol hyn. Y peniad yn syth at y golwr. Cyfle gwych i Gaerfyrddin ar ddechrau'r hanner cynta yma. Liam Thomas yn codi yn uwch na unrhyw un arall. A'r peniad yn siomedig. Walker nawr. Cyfle i ymosod yn erbyn yr amddiffynwr. Croesiad yn beryglus. Melvin yn bachu arni ar ergyd o bell. Ac am ergyd gan Tom Owens! Y fwled yn llawer rhy gyflym ac yn rhy bwerus i Leedsy. Caerfyrddin yn ymosod. Digon o grysau yn cyrraedd y Cwt Cosby. Y Bale nawr yn cyrraedd. Lewis ar y middle cwrt. Y clyman un! Chwipo ergyd gan Kieran Lewis. Ac arbediad holl bwysig gan Mullock. Croesiad yn dod yn ôl. At y chwaraewr canol ca. Rhywsut dim ond 2 gôl. Mae Lewis di sgori tymor hyn. A deiff e'n agosach am 'i drydydd. Ashley yn Declan Walker ar y dde yn gwbl rhydd. Dyma Walker i mewn i'r Cwt Cosby. Hobson yn aras pen draw a mae Walker yn ei tharoi. Oddi ar yr amddiffynwr. A fe all honna di mynd i unrhyw le. Gwrth ymysodiad. Dyna'r perygl wrth i Gaerfyrddin daflu chwaraewyr ymlaen i ymosod. Mae'n y daclo cadarn fan hyn. Mae Hobson di mynd lawr. Y chwarae ymlaen medde'r dyfarnwr. Ac yn erbyn y golwr. Ac i os yn ei heibio'r golwr. Mae Melvin yn erbyn y postyn. A Caerfyrddin yn fyw o hyd rhywsut. Y gŵr bach yn erbyn y cawr ôl o'r Leedsy. Yr ergyd glyfar drosto fe. Ond yn erbyn y postyn. Morgan i'r canol. Cyffyrddiad da gan Bowen. Yn trio ryddhau Lewis ar y postyn bella. Y Bale yn adlamu. Mullock yn mewn. A mae Ceri Morgan yn casglu'r Bale o flaen y gôl. Ac yn bachu Caerfyrddin i nôl i mewn i'r gêm. Yn smonach yn y Cwt Cosby a dim un o chwaraewyr Aberystwyth yn gallu clirio. Ceri Morgan, chwaraewr canol ca Caerfyrddin. A'i gôl gynta'r tymor hefyd. Kieran Lewis yn gallu croesi, mae'n crymannu pêl beryglus i'r canol yn erbyn y bar! Ar y cyfle arall yn cael ei wastraffu. Croesiad perffaith yn cyrraedd Clayton Green a gyrraeddodd mewn pryd. Y gôl o'i flanau. Fodfeddi yn is, a fe fydde Caerfyrddin ar y blaen. Walker i glirio. Bale dros y top. Yn darganfod Hobson. Y wed yn y canol ar ben ei hunan. John Owen yr oll ffordd o'r pen pella ar ben ei hunan. Hon i gladdu Caerfyrddin. John Owen yn curo'i ddyn. Yn anelu ergyd. Oddi ar y linell yn arwrol. Kieran Lewis yn taflu pob gronyn o egni sydd ar ôl yn ei gorff i gadw Caerfyrddin yn y gêm gyda 4 munud yn unig ar ôl. Sheehan nôl, trio clirio'r Bale, yn trio taflu'r Bale na i mewn i hanner Aberystwyth. Maen nhw wedi methu. Ac o ganlyniad mae cyfle i wed i gladdu pethau, ond mae Idzi eto yn mynnu fod Caerfyrddin yn parhau rhywsut i oroesi yn y gêm hyn o leia. Y pwynt yn ddigon i achub aber, ond er gweitha ail hannar tymor canmoladwy, doedd pwynt ddim yn digon i godi Caerfyrddin o safleoedd y cwymp. Wayne Jones, Aberystwyth Town will be a Welsh Premier League club next year, definitely. That must be nice to hear. Yeah, it's been a long time coming. To be fair, I think we set out fairly well tonight. We had enough chances, I suppose, to maybe not put ourselves under so much pressure. But in all credit to Carmarthen, they kept going and going. And maybe a little bit unfortunate at the end not to get some in. But yeah, from our point of view, very, very pleased. Can you try and sum up your thoughts maybe in a few words? Very difficult at obviously the current moment. Disappointed for everyone involved in the club. Obviously, there's people who've been there a lot longer than me. I've been there a while, but obviously just a bit gut-wrenching to obviously now being relegated. And now I take it the focus switches to that cup final, is it? Yeah, definitely. We said that we play Newtown. We'll treat them with respect next week. But from our point of view, we can relax a little bit now. We've got a 3 weeks sort of to plan and prepare ready for that, because it's massive for the club, and we got players in there who want to create a bit of history. So we plan, we prepare, and we'll manage it the best we can.
it sounds like the players and yourself as manager can take some pride from those last 10 games as well. Yeah, absolutely. However, you know, you've been relegated, so there's not an awful lot to take out of it. You know, the league table doesn't lie, unfortunately, and we are where we are. So even though we've improved, there's the same bunch of players, majority, and the same staff that got us into the trouble before the split, and unfortunately we just didn't have enough time to get ourselves out. And finally, there are licensing issues with other clubs. There's still a hope, perhaps, that you might be in the Welsh Premier League next year. Is that something you're thinking about? It is something you think about, but it's something you've got no control over. So until somebody comes to me and tells me that somebody hasn't got a licence or somebody hasn't got this or that, there's nothing we can do about it. So unfortunately, we just sit and wait and hope.